Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Emva kokuhamba ke komqeqeshi ke we-Orlando Pirates ke uJose Riveiro, abantu ke bayazibuza ukuthi ke ngabe kuzokwenzakalani ke ngomqeqeshi ke laphana ke oyi-strength and conditioning laphana ke uHelmi Gueldig ke indaba ke ezinhle zithi ke lo mqeqeshi usazoba khona ke kulona ke iqembu lalo ke ibhakabhaka. Impela ke yona update encane nje engiyiphethe. Make sure ukuthi ke uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethele ke ama-transfer news, ama-transfer rumors kanjalo ke nama-confirmed transfers. Okwamanje ke ivideo yethu ke asibambe la, nisale kahle.